Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, dahar deui aya baso, terus aya sangu, lalabana aya bonteng, kerupuk. Oke guys, sebelum kita makan santap, marilah kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Basona guys. Semua guys, mantap. Kerupuk. Kuah apa guys juga. Ini sanguan guys, basona. Bakso tulang nih guys, mantap. Gati amat. Bikin mereka di desa. Yang ini guys, bakso di kejuan.
Mantap ya guys, bakso di Sanguan. Bakso urat nah guys. Mantap. Biang. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.